Di berdewamiya karîgeriyên qeyrana darayî di buwarên cudayên jiyanê da li gorî dîtina çalakvanên civakê sivîl û buwarê jinan qeyrana darayî êk ji sedemên jêk cudabûna hevjîna new ji layekî dîve jî bi egerekê here serekî dizanin ji bo kêmiya rêja pêkînana jiyana hevjîniyê. بر قیرانت آبوری و جبر مجیلیا خلکی بشری و جبر ترسش باشه روژا خویا نرون و آشکرا اوه احتمال اگل جارا حالتت بگینان و هفجینیه جی که این ود بن چکب تایبتی گنج ما افرو بیدگلک هزر سری دابن ایکیشوان چتش دروی ولاتی ایکیشوان باشه روژاوینا دیاره گلک خزانان داوی دیمایی که از چومت ناو دا گلو گاسین دیت وانا بتنه اوام بهنده کو باشه او تشتی مدویتن تو هم یه نشه بو مدابین که آن اگر تو نشی بو مدابین که ویت تو من اسم دیمایی بیانجی جوانک آدی بو ما ترخان که Di sala 2015 da 1102 jêk cidabûna hevjînan li dadgeha Duhokê hatîne tomar kirin. Ji wan 322 êklayî bûyne bi biryara cudabûnê bi ciyawaz di gel sala 2014 ber bikêmbûnê ve çûyne. Di gel da girêbestên hevjîniyê jî rêja wan kêm bûye di sala 2015 da bi ciyawaz di gel sala 2014 da. 1101 حالت یتاتین حالتت کو 2015 دا مهر کردن 3274 حالت بون هم بر گل سالا چوی کم بوده دیسان اگر هم سکینه بردان جید سال 2015 دا 320 حالت چه بوینه یعنی حالت بردان چه بوینه هم بر گل سالا چوی اجی خوشبختانه کم بوده Di sala 2015 da hem dûseyên jêk cudabûna hevjînan kêm bûyne û hem jî girêbestên hevjîniyê. Di her du layên vê hawkêşê da çalakvanên civakê sivîl û buwarê jinan qeyrana darayî bi cuda bi sedem dizanin. Dilşad Hîm û NRT Duhok.